Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kumbalom tagasngi arpasaw tarik bana April. Kadang-kadang rap ini lengkajungi teknik polis kilwan bersanga ingin mah. Kaya kumjo urut kita kibreu bana tena Karbi community. Ki jat bindu Karbi ki basyang basa hagishnong ki badana Khappud jong West Karbi Anglong Assam bagashnong Lapangap West Gentihil District klapha ka jingtho shu Senior Superintendent of Police ka West Karbi Anglong bandawa ka tanat pulit baka de ban Khang mardor ki khasi Pnar ki basa hagishnong Lapangap ban Leit rem shikiling khareb ki badana Khappud kishnong Tapat bat ka Langkeroi bat haki we dik binthor ki badana senda ka Khappud jong West Karbi Anglong Assam. Haga ni kador khas plus soy di prangut kinailam ya kabala phachu SSP West Karbi Anglong haga khatnyo tu ya yong arajar pun riu ki Karbi kilakam trabi ki jaka belarap daki khasi Pnar ki deki bidang hap shopur usam jong West Karbi Anglong pada hapo kehamran police station kedi jindawa jong ki Karbi kalong hadian ke jing sya penyap jong Uriwel Timung pat dawa baki beri ke badan keti ki dibangat haga jing sya tian bishar haga kachri fast track court kajla Assam Uhesh nong kala pangap uba demon mi ulai thu ba kador basnong kan hab ban lum ya kador bar banyak kran halo kan ga jing khangla jungi Karbi ikin nong rep banne shiki penthor ka ba Kumbalom tagasngi arpasaw tarik bana April. Kadang-kadang rap ini lengkajungi teknik polis kilwan bersanga ingin mah. Kaya kumjo urut kita kibreu bana tena Karbi community. Kilawan ban pasanga ingin kilawan ban siat deki jerimo tu. Te ngi haban sangat deki jing trejongi ngi haban lek phai bang sa jing menta. Leng ba deki jing yalam jong kine ki pelu jong ki mo. Deki liak bor ba ki Karbi ru kilawan ban pasanga ingin. Kumju atat ki siat deki jeri siat sim. Te ngi haban sangat nak menta. Awa yubi gitu ka cithi yang gitu ki Karbi nong. Wathok wisitu superintendent merai so SP mereka sudah si mereka itu kemauan itu, yubi ketu sekat kami ni udah dapat mandawa gini tena hamran sa. Tapi teman percaya gitu sithi ni bahwa yo negalian ke bawah distrik mandale gi amkam. In ada kejing ong yang ke itu terjan mantau. Kemai itu binang piap itu orang Timung. Iwan jiwa to kamu le dengan yo ka meneliang ka distrik dalek tu sebelum tiba kan ia tapi dapat kuat di persengnya ia tu baik ke kamrem tenai yo pi naduk tu kesngi kok deng ni kesngi tu dem mereka aku kesngi nongkong lama lah ilai hiar gunung rap yang itu ilai rap kita sikat tu kan ingut kini ki Karbi pi wan gitu wan lali tentur kita kadang duna ki Emira na dia be dia no ya ada jo hira cismisa. Teman nai man da wan biang da Karbi wan pentut ki kamera hadin nete da wan tu polis subun. Itu da nanti be liban ki nomor yang ki. Saya dan si Karbi tam suro. Umsangan itu galiar yang sky. Itu galiar yang sky si yakto ginai. Tok lang ba itu umsangan itu. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakhot ekashnong nongi kwayo sngo bhan ekashnong de lakhot kalayat dikila pen sngo hina shnong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bayo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka ba
bawan hang ni hak jela kadon kata kendon kaba 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, kashulang tang kata, let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni. Shuaban take up yung project. Day ban su thu bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini ki project. Net yang nga opi kabakadu ki jingmantoy. Kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.